Didi amara ko 12 pass oi. So hello guys. Ano hayani vlog tala langsung ko. Ini ang Kalbari थांनानै एरदेङै थांदङ लेरजाखि दखा बर' आनासिमानि दाव आं बिसांगंजों थानाय बिसांगंजों थांखाय बर' इमालायै आगरतला थांनाय एके लेरि दखा थांनानै आगरतला जायगा बिसांगंजों थांखाय मालाय लासिबानो गाइस बिसांगंजों सबाय गेदाबो बर' आं लेरजागै बर' थांफैगा बर' सलरे मुसुमैगाबो दा सायसुम मा थांनो खालायसिनो थाना बुku यही तो खाए के दल रok सासुं सिंगबा दल नाय माने दल लमाया so aku tolak थांग मारा लेसोना so hello guys oro friends malah ka dol bai tiketan kata tiketan tanja ya tanya ya thana matan nai beli tanja hangge solo guys sopo jang ren kata ko jagani bumuro sawana aro sogai nai tong de ski bota khale gitu aro oro sogai ajaga Didi amara ko 12 pass oi আমি ফাইনাল এক্সাম দিছে এর লাগে ভিডিও পাস তো নাকি Sopaga selamat tolong mana tahu kan yang no nam bagi thai boda ka thai ung tamo ang thai man ni region ke kalai ma pan pa thayo kayo paran mong kha bono to masara sopaga leng kha no lama ode ro pathai phomalia views on bagi sore First part ini, so bye bye.